This project really wants to make sure that on one side we take care of the well-being of the migrants. Jednostavno ono što je trebalo da se razumije to je da su imigranti zaista ljudi kojima treba pomoć i kojima treba podrška za njihovu dobrobit, ali je također ta dobrobit trebala i da se osigura i za zajednice u kojima su oni smješteni. Mogu da kažem da je u toku ovog projekta bilo više inicijativa i uglavnom su one bile pitanje rekonstrukcije jer su obnavljane određene ceste, zatim ulična rasvjeta, a davala se podrška službi socijalne zaštite, za neke od njih su nabavljana vozila i jačao se taj dijalog između migranata i zajednica u kojima su oni boravili. Treba imati na umu da su ovi migranti isto ljudi od krvi i mesa kao i građani Bosne i Hercegovine koji imaju iste želje, iste aspiracije i istu budućnost. Jer na kraju sa čovječnošću, sa inkluzivnosti i sa održivosti mi jednostavno možemo tako da uspijemo. Can thrive together. So this is kind of the key message of this project. As Laura mentioned, there's areas in this country that have been more affected than others. Već sam rekla i zaista sam ponosna na sve ovo što je urađeno, budući da su projekti uglavnom rađeni u Unsko-Sanskom kantonu i kantonu Sarajevo, jer su njihovi kapaciteti, pokušavam da kažem na lijep način, ali su zaista bili više izloženi udaru sveg ovog priliva. I zato mi je zaista drago što smo uspjeli da uradimo dosta ovih projekata, naročito sa općinom Bihać i općinom Hadžići. I ja se zaista nadam da ćemo i dalje jačati ove kohezione elemente između migrantskih zajednica i zajednica domaćina u kojima su oni smješteni, da svima to može da ide u prilog. I ja se nadam da ćemo na jedan djelotvoran način uspjeti da osiguramo i inkluziju i integraciju u društvo. Zahvaljujući IOM-u i UNHCR-u na području općine Hadžiće mi smo implementirali niz značajnih projekata iz oblasti infrastrukture, socijalne zaštite, nabavke vozila, pomoći u opremanju našeg centra za mlade u Sircu Hadžići. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu nastaviti našu uspješnu saradnju i sve započete projekte pa i nove otvoriti i uspješno realizirati u ovoj godini.